mwancho murigaria ritkoria lero nigo mwakilishi wa Sabati kurase county ya Kisii Donya Doris Toto aikira na senkanya gusira Rebecca kwamboka manoti mewadi ya bugusere nsemwe bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ilikurwe ngora yaye gochiase amateyo abe kubasira nendagira mu nebintu byoboraro okwa na senkeyo Donya nigo bona aboria benye bechi tige gwetana n'abamu abo okoba yabana siasa wanchana mbe chinga kicha siasa anene mono wanchana una omugusi abantu bakotaka demo cha kuika 2027 eto cha kurusira ile serikali ale ndabo chikura mbamutebe tulo mbaya takoreti kamo chandira ki tikakuwanya abantu bamino ko bayo tikakuita na bosa eli amatanga renge wo mutumbo yo musani tosire tenyama mama etaba tumba bantu basikumulele singa ibalwete boyikoyo ilumwaitana ntoba jumbe tokalete toywane tokolie chaya omujumbe kakwero noyo mwabo iboko tebanga ikuliele sesaini emotiera mata ilumwakoraki mwarwana ndimokorwana wama chibese chilita chumanere kumujumba akuli mushahara yomo ole nani kumanere omo jumbe gare constituency njeni constituency rena nai tanto maro mo jumbe ga ko gare gara marangiti na marangiti ne ko karaba to mchana ne mo na ite ko rus asemo aseru to mosanyo ne mo bere ni pale tera bare tiana ti kwa dines na ne ko tabana na lomo ngai ni mali ko ni tana ti ko ba Kiswita mo wake sabu ya 2027 ni mo cha kotebeka ituru tata ngetu ko mari ki amo muno ya otumia ogitira ne bunge akakonye kuna go sikuna na usiku duo mogere mo ke tiro mo ndo chana no bien mo ko dire yo morai o kono Mwengura wandura mindo. Tanyo mondo bati okomo mwato muchando. Nakiri kuna mwase kirega mugweneti. Kari kwagwe. Chita yekaibere mbale tera marangeti. Mbale tere miku. Talibo. Omwaka kuwa nezabu. Ebi ntebi mwato usandide serikali. Na abale ntebi. Mbobe nangora. Igobu no mwana siasa. Uweteka. Orang orang magendro di tanah ini, omanya osu asik, omanya kau ada asik siasa. Mua tu corete, tu orang magendro.